ولی تماشاوان هجام در باسی استانبول بن یاسر الفرحان لیکولینری یاسای ناو دولتی لگل منن سلاف بوت برز یاسر اف خو پیشاندانین کو اف دو هفتیان چیده بن باکور روجاوای سوریه دی چاواد نرخینه کرم که برز الفرحان مساء الخير. إيفار باش سلاف جوارا وج تماشاوان كردستان بسوشار سباس موفي درفتيكو ودابما بيقومان قال سوريا براستي قالك قرباني دوان 12 سالين درباس بوي ددانين حتاكو ما في خوين رواب دس بخا از ندوي باوري دمكو خلق سوريا دس ما في خوين رواب برده ایرو اف خو پیشاندانی کو در دکوین او داخوازا وان مافی خود بکن او جی دولتک دموکرات کو او جی دریا چاره سریه که هرتمیه سیاسی ده کو واکن دزانن رژیم اسد چکن قدغکری لدجی ولاتین سویل اف جی تاوان لدجی مروواهی براستی بگمان ازگارم بیجم خلق سوریه رزیل تایبەتمەندی ئەوان وڵاتان دەگرە و وڵاتین هەڤالبەندی وێنە بتایبەت تورکیە بڕاستی تورکێژی ئەوژی وان دانوستەندەدان کەش بۆ چش بۆ پەڕاستنە ئاساشا خۆیان نەتەوەیی هەروە فشار خستن لەسەر رژیما سوریه جبو کو چارەسەریە سیاسی پەیڕەو بکە بڕاستی و لێریێژی پەیڕەو بکە ئەف خۆ پێشاندانین کۆنەها دەردکەوە پشتەوانیە هەلوەستێن ئۆپۆزیسیۆنە سوریە و هەڤالبەندێن وێ وەکو تورکیە دکە بڕاستی دوێ کۆ رژیما ئەسەد لەگۆر بریارە نەتەوەیەن یەکبووی یا چارەسەریە سیاسی 2254 بمەشە بڕاستی حتا دوێ دەما داویدە رژیما ئەسەد کۆ ئەف دانوستەندن و چارەسەریە سیاسی بڕاستی تێک ددا ئاستەنگ دکرد نەدهشت کۆ چارەسەریە سیاسی لە سووریێ بەر و پێشوە بچە بڕاستی دوێ ئەف یەک پەیڕەو ببە برز الفرحان ام دکارن ببیجن کو خلکی باکور روجلاتی سوریه جلی هفاتنا ترکیه و سوریه دلگرانه من ناحية هم عالی كده براستي او الوسط خو نشان ددن كو او دخوازن كو اف رژیم بيگو هرتن و او لهف کرنی لگل وی تاوانکاری ناکن براستی الالية كيدن جي براستي او دوی باوریه دنه یانجی باوریه بترکیه وانها ولاتین هوالبند دکن كو هلوستا وان او بكو او اسكارم بيجم تركيا دبيجي چند جاران جي گود كو وگرا پنابران دوی لگور حزوان ببراستي داخواز دکه كو دوی رژیما اسد رزيل مافي مروفان بگره از ندوی باوری دمه كو رژیما اسد بکاره بوان داخوازن ترکیه و داخوازن گل سوریه بجی بکه براستي جبركو او بردوامه دبن پیکرنی خوده حتی نه رژیما سوریه دوام بپیکران دبروان دوامه از دوی باوری دمه كو او هوالبندن ما ولاتن هوالبندن گل سوریه و او جی داویه ده بزانم بکو اف رژیم نکاره تشتکی بکه براستی جبرکو اف رژیم لسر چه آواکریه لسر تاوانی هاتیه آواکرن لسر خوینا گل سوریه هاتیه وکرن تی استراتیجیا وی رژیم نینا براستی او دخوازه بزوره دست خودن سر همو گل سوریه سر همو خاکا سوریه و حتی که رژیم سوریه بوی رنگی کار بکه و آرامی نبا براستی ام نها ام دبینن نتنی لباکور سوریه خوپشاندن هیا لدورین دجير دستلاتا سوريا ده خوبشاندان هنا للسويدا لحسكة لدير زوري لرقاي همو رژیم اسد ناخوز براستي اسكارم بيجم لازقية وطرطوس شي ناخوزن كو اف رژیم بمينه او همو جي خازن كو اف رژیم نمينه دوي چارسيري سياسية هرتمي وركرن
هەموو خەڵکی سووریە ڤگەنە سەر ماڵ و ملکێن خوا و ئاشتیەکە هەرتمی لە سووریە چێ ببە دەبێ چارەسەریە سیاسیژی لە سووریێ بێکردن ئەو ژی لە گۆر بریارێن ناودەوڵەتی کاربێژ بەیاننامەیە جنێفێ 2254 ئەنجومەنە ئاسایشێ بڕاستی دەبێ ئەوانە هەمووژی بینە جیبجیکردن دەزورین دەمدە و چارەسەریەکە سیاسی بێکردن و دەستهێلاتێکە بە گوهێز بێکردن ئەف هەمووژی چ دەهێلە کۆ ئەم تەرکیزێ لەسەر وەیەکێ بکەن ڕۆڵە گرنگ یاوان قوربانیên سووریێ خەڵکە سووریێ چ شەهید بن چ مالباتên wan bin çi kesên birîndar bin ku ew nel dijî wan hewlên Tirkiyeyê ew ê ku hewl dide nêzîkatiyekê çêke ku nel ser berjewendiyên xelkê Sûrî bibe Tirkiye jî tekeziyê li wêkê dike ku ew dest ji xelkê Sûriyê bernade bi rastî di jêr sîwanan netewên yekgirtî de wê دەسەلاتا ڤەگوهێز چێ ببە ئەم هشیاریە ددەن و بڕاستی ئەسد ئەو پرسگرێکە هەری سەرەکەیە و بێ چوناوی بڕاستی تو چارەسەریەکە ڕاستەقینەژی باشە برێز یاسر یانێ ئەv پەیوەندیên دیپلۆماتیک لەگەل سووریێ هەفدیتن ناوبەینا ئەردوان و ئەسەدە دێ ڕەواتیە نەدە دەسەلاتا نەهایا سووریێ و بەشار ئەسەد بخۆشی gelek dewlet serderiye li gel rejîma Esed dikin bi rastî lê vala ez karim bêjim tu rewatî nedane vê rejîmê bi rastî medî Behrên Şahê Urdunê Îmareta Erebî ku berpirsê wan Rûsya Îran ku heta niha jî piştevaniya rejîma Sûriye û Beşar el Esed dikin lê bevana hemû jî rewatiyê nadin Esed bi rastî Türkiye jî wekû akterekî gelekî giring li herêmê bi rastî ew dixwaze Türkiye dixwaze ku Esed bikişîne nava prosesa siyasî li Sûriye bi rastî bi vê yekê ez şer bêjim bawerî yan jî rewatî nake rejîma Esed bi rastî ez karim bêjim ew kesên windabûyî ew qurbaniyên şer û malbatên wan wê hertim و هەروەها ئەو ئالiyên peywendîdar ئالiyên mafnas wê hemû jî li dijî vê rejîmê kar bikin heta ku nîşanî tevahiya cîhanê û civaka navdewletî bidin ku rejîma Esed çi bin pêkirin derheqê mafê mirovan li Sûriye kiriye Belê spasiyate dikim Yasir Elferhan lêkolînerê Yasayê Navdewletî Stenbolê li gel me.